uzendute uzubona ugiye hanze uje nko mu kihe gihugu muri Amerika cyane wo pagasa oya sinovuga ngo sinopagasa Amerika ikunda apagasa wowe uzoja Australia Australia ngo nimbuhu gusa ugatonora gutya tayandi makora abana bakabaho nko kuvuga mu cyongereza ngo shirika waza no era put kawa uhera oya igize okunda ariko Yesu azodushoboza cyane yatubwiye ko tuzoja mu ndimi kwisi kandi tuzobwiriza ubutumwa bwiza habe n'abashinwa no gushika ukamubwira ngo shongo tori Imana nta yandi makuru kuko Imana izomenye uko itugeza gusa namenye ko ikintu cica umuntu kitaza kiva hanze kiza kiva muri ikintu rero utakoze abantu kuguharabika ni intambara rusange z'abakozi b'Imana bose bagira tiziza zifata iyo atari ikintu wakoze neza uzi ko wabikoze so intambara zo ntizobura abo batutse Kofi turababariye mwarakoshe kubera ko Kofi umukozi w'Imana rubera ngeyo ntaba turamuramukije data Imana iguhumugisha no mugabo mwiza ukunda Imana kandi uhakorera Imana neza Shalom bakozi b'Imana ndabaramukije aha ni kuri Evangeliste Gwiyereka Official itorero ni ryarindi intumwe itaratumwe n'abantu abagarati igice ca mbere umurongo wa mbere ndabiyegereje kandi mbaramukije iminsi myinshi cyane tutabonana ndabaramukije cyane rero tubahaye kaze muri aka kanya dufite umutumirwa wacu dufite umushitsi ukomeye cyane Imana yaduteguriye twamutekerejeho kenshi tukaba tumubonye ndifuza kuko twosenga kanya gato nitumara nkabona guheza umushitsi ijambo akatwibwira twamara tukabona kuganira asandi mwami byiringiro bizima turakwigereje muri uyu mwanya turi kumwe n'umuvandimwe hano tugiye kuganira hejuru y'ubwami bw'Imana turagusabye nguze ube hagati muri twebwe ibyo tuganira bizogira ico bizungura ku bantu ibyo tuganira bizogira ico bigeza ku bantu mitima ya benshi izohinduka bazobikurikirana bazobikuremo ubuhamya bukomeye reka rero uzubane natwe kubwa Yesu Kristo dusenze twizeye amen turabishimiye cyane mushitsi wacu turakwakiriye karibu cyane asandi Kristo utwibwire nitumara tubone kuganira nawe murakoze cyane amazina yanjye ndagira ngo abantu benshi barayazi niko umugabo umwe yaje kwivuga ngo utiyivuga ngo abantu bose baramuzi ariko nje siko bigenda ndayavuga amazina yanjye nitwa Ndutira Denise abantu umumama ubatse ufite umutwaro umwe n'abana batatu ndagira nuko yitwa Ndutira muramuzi muri benshi cyane niyo atari kwivuga mwari guhitamo mumenya ariko ni nabyiza wenda hariho abo babibonye bwa mbere kugira ngo nabo bamumenye cyangwa bamubonaga batazi izina Ndutira ndakwishimiye icyambere ndagukunda representare gare cyane uri hejuru yanje ni wewe wa mbere ukanikurikira muri iyi paruwase ndiriya nkanamanuka ito nda asandi nizo representare gare kabisa arakoze kutwakira ndakwishimiye cyane asandi papa ku ruhare rwanje bya mbere ndagukunda asandi I love you I love you too Ndutira muri famille ni mushiki wanje cyane ariko ndagukunda asandi kandi nta kindi ngukundira famille ni ngombwa ko amarasi yavukana abantu barakundana ariko icyatumye ngukunda ni igitaramo nta kindi asandi rero kuba nkubonye ndakwishimiye nanjye ndishimye rwose kwisanga hano kuri iki kinyamakuru Gwiyereka William Evangeliste Gwiyereka Official Evangeliste Gwiyereka Official abantu batarakora subscribe vuga abantu batarakora subscribe kandi kuriya naratangaye subscribe izigora kandi itagoye ibintu byo gukozaho urutoki ugakozaho urutoki gutya ntiruvunika ntirugwara tukunda ukamwe mu gituza umuntu akamayanga ngo ntakoraho
tafazari mukoreho numara musharingi azuza akora ikiganiro nakiguha ntibisaba ibintu birebire ugiheze mugenzi wawe nimba uri muri groupe ugiheze undi muntu nawe kugira ngo bimufashe yica nizamuke ni yacu nkuko bivuze ngo arankunda jewe mukunda cyane kabisa uyu mugabo ni umukozi w'Imana nkunda kunzana rero kuri iki kinyamakuru ciwe ndabishimiye Imana iguha umugisha asante amen ndagukunda yitwa nyina wa Simiyoni abaze bagira nk'icubahiro batovuga izina kumwubahisha agaciro kuko ni umubyeyi ni nyina wa Simiyoni cyangwa bazabita mukecuru nabyo ni sawa shosho uko tumaze kuba ba mukecuru none umuntu ubyaye gatatu kure ya kera aba yagiye nta kindi kiba gisigaye nitubona ko Simiyoni atangiye kuzagenda gucurangira tuvuga ati byarangiye shosho none rero ndagira ngo kubaze nk'ibibazo nk'abingahe mukozi w'Imana ese uyu murimo w'uburirimbyi wawutangiye ryari wawutangiriye hehe waje gute uyu murimo w'uburirimbyi kuri njyewe ni impano y'Imana amen hari abantu baza bagira impano bakagira heredite bakavuga ngo wenda irakomoka kuri nyirakuru kuri sekuru kuri se ikaguma ikagenda ariko njyewe ndibaza ko ari impano y'Imana gusa Imana yonyine yatekereje iri mu ijuru ikayimpa hanyuma rero natangiye kuririmba ndi muto nza nibuka igihe cya mbere nteye indirimbo ya mbere mu bantu bose binjiye indirimbo ya mbere nateye twari tuba muri korali yitwa Bibi Harusi i Bukavu turi abana nyine baririmba mu korali ntoya Bibi Harusi niko yitwaga perezida wacu yarapfuye yitwaga Bizima Muharaba umuhungu w'Abasita yari umukozi w'Imana mwiza niwe wari perezida w'iyo korali yacu nza nibuka igihe cya mbere ndirimbye gutya ngafata mikoro karirimba abantu barimo nico gihe muri Bibi Harusi ndi umwana niga muri primaire ariko kurya impano yawe kujya ntuzuyiyobego nza nibuka nkiri gato nta ndirimbo yagisohoka ngo sinyifate indirimbo zose basohoye gutya zikorana ngahita uyifata mu minota nk'ingahe kera nkaba ndayimenya ikintu cyawe buriya nyine uzugumuka cumva nubwo yego kiba kitaragera ku mwanya nyine ukije hanze ariko buryo uzicumva hanyuma rero kugira ngo ndirimbe nyine abantu bose bambone ni 2013 nagiye muri Kongo ahantu bita ku Muramza dufite igiterane nakumvishije akaririmbo kandi maze gusohora n'indirimbo zanje hanyuma nico gihe nagiye Azarani nyine abantu bose barambona ariko mu by'ukuri natangiye kuririmba ndi mutoya ku Muramza hari akaririmbo waririmbye ku Muramza akavuga ngo Ibrahimu ni gutemana yigeze kumubona mu shusho y'imfizi ngaho karirimbo ho buketo ko niko nageze ntegera ku gatelefone nari ngira ko umutuku kaba mu mwana kandi nageze namangashira hagusa umuhungu umwe ngo baramubwiye ngo natanga indirimbo yanje ate iyo ndirimbo yandi turifite wahiduhaye ngo yamaya ngo ntahitanga ni ifite yonyine ngo kayisa ngo sinyiwa heza niyo mfite yonyine donc kwari gusa nkaho ayohereza nayohereza irangenda burundu none nawe niyo wageze utegera yonyine iyo ngiyo nageze namangira iyo ni indirimbo ya Ndamayiza y'umukunga ngo Petero na Yohana izo kwa zibiri zabaga muri memory card Aburahamu yigeze kumubona mu shusho y'imfizi Tema Solambre y'intama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarangiye ndore Yesu araje we nguriya Yesu araje mana we dimiza la corte nk'ikizu wasuwa neza gitegera gutya kama numva ku bintu bishanye amasomo kananira ibi gusa ngamantekereza ngo Ibrahimu yigeze indirimbo yagituma amasomo ananirana warayikunze biteye ubwoba nuko rero uja ku Muramza twagiyeyo ntabwo nagiye ndi nje nyine twagiyeyo turi timu y'abantu tuvuye Bujumbura kuko niyo nigaga turagenda dukora igiterane cyiza ngira ngo ico gihe nico gihe abantu batangiye kukumenya za YouTube zari zitarangaza ndaza nico gihe rero kugeza uyu munsi sugira indirimbo zawe ku giti cyawe zanje nahimbye ntazo ariko hari zo naririmbye zo mu gitabo ni byiza cyane
abantu bamwe ahubwo bazi ngo nkiyo ngiye kurumva uwo muhungu yari yanze kuyirekura yaranze kabisa ngo ntasigara guke ngo ntatanga indirimbo ngo asigare guke umuhungu nawe yakoze igitangaza urakomezaga umurimo w'uburirimbyi ndakomeza ndaririmba ndi umukobwa urashatswe ngira imana nshakana n'umugabo turanamushuje Pabrian na Fidela na Narada umukwe ndamuramukije yari kabisa ndakuramukije ni umubyeyi ukwitayeho iyo uri turakuramukije ukomeze ugubwe neza Simiyoni nawe turamuramukije Simiyoni ga niwe nzamenya cyane kubera amatatizo yari yaragize mbere cyane kabisa uriya mwana ejo waravuze ngo wagiye gushaka umugore ngo imana kera yarakubwiye amazina y'umwana wawe wa mbere irakubwira ngo ntukaje kandi y'amazina uzoza umwana ngo ni Joyce ngo Jamie ngo Jure bindi tutari mu kumenya amazina ngo wasanze ngo umugabo yashanishije gute amazina y'abana mu rugo ngo Jane uwa kabiri ngo nije uwa gatatu ngo nijwi amazina usanga agenda ahindura jwa najwi ibintu bya ukabura uhamagara ukabura unure ukamuvuga gusa inyajwe ukabona umwana araje jwa nuko byagenze rero Simiyoni nawe abantu bazoza bita abana nyine amazina y'amana yo muri Bibiliya kuko yaravuze ngo yategeje isezerano rya Isirayeli none agira umugisha wo kuribona aravuga ngo sezerera umugaragu wawe yigendera Simiyoni rero niwe mwana wacu w'imfura papa we turamushuje nko kwa rubimbajije ngira amahirwe rero nshakwa n'uwo mugabo mwiza nkunda turabana sanga nawe ni umunyempano azacuranga amavuta babyaye ni amata ajya babyaye amavuta noneho biba byiza kurushaho kuko abantu benshi bakunda kugira imbogamizi ushobora kuba uri umuririmbyi w'umukobwa washakwa ntushakwe n'umugabo wenda uri muri iyo kariyeri ugasanga uraritse kubera utabona umuntu ugutera imbaraga ariko njyewe kabisa imana yangiriye neza ndaririmba rero kugeza n'uyu munsi Senduti hari ikintu kimwe abantu b'impano cyangwa se abantu imana yahamagaye bakunze guca mu buzima akenshi rimwe na rimwe busa n'ubugoye kubera wamuhamagara ukuntu uba uri kugwanya niki uzubona kigeze kukugora mu muhamagaro wawe n'uburirimbyi ukagira intambara wenda warashatswe cyangwa utarashakwa intambara wagize ariko ukabona ko nta kindi zazisatiriza ari kugira umuhamagaro ufite intambara zo ntizobura kubera ko umuntu wese wahamagawe kandi agahamagarwa by'ukuri atarihamagaye kuko hari abantu ubu nyine abantu basigaye bakunda ngo bamenyekane umuntu ashobora kujya hariya kuri kamera agakora ikintu kitari cyiza kugira gusa ngo social media imuvuge cyangwa akikora ikintu kugira ngo abantu bamumenye agire public ariko iyo umuntu yahamagawe koko uzabanga nuko banagutunga kamera kenshi ko baguha mikoro ukaza wumva ni ibintu nyine ugirira ubwoba muri uwo muhamagaro rero habamo intambara izo ntambara uvuze icya mbere kuba ndi umumama honyine harimo challenge zo kuvuga ngo usiga abana usiga umugabo ko hari igihe nza ngenda mu ivugabutumwa tutari kumwe ukora ibintu imirimo nyine y'umugore wihuze n'ako kazi ugasanga harimo intambara nyinshi ariko kandi kubera ko uba wumva ari ikintu utikora ari ikintu ukoreshwa si wowe uza wigwanirira sureka imana ikakugwanirira kandi ikagutsindira intambara zo ntizazibura Kofejo bundi yaratubwiye twari ko tuganira nawe aratubwira ngo hari umuntu wigeze kumutuka kubera nyine yari afashwe yatangira gusenga ariko ari mu bihe bigoye z'ubukene zo kubabara ngo umuntu aramutuka ngo aramubwira ngo wamvawe ari muzima wamvawe kubera ngo arongera undi munsi aranezerwa mu ikanisa baramukubita ati wowe kuranezerwa gute arege mu ikanisa y'abandi aranezerwa ngo baramukubita wawuzana akajagari mu ikanisa ni ukuvuga abakozi b'Imana bahura n'intambara zikomeye ikindi congeyeho njyewe namaze gutahura kumenyekana muri side imwe ni byiza kongera kumenyekana mu yindi side ni bibi kuko hari ibintu na bimwe utokora cyangwa umuntu ashobora no kwama yicara akama guharabika ikintu utigeze ukora kubera ko azi uko ufite izina navuga kino kintu kirama kiremera kigira imbaraga ndetse kigutere yewe n'icyasha gusa namenye ko
ikintu cica umuntu kitaza kiva hanze kiza kiva muri we. Ikintu rero utakoze abantu kuguharabika ni intambara rusange z'abakozi b'Imana bose bagira tiziza zifata iyo atari ikintu wakoze neza uzi ko wabikoze. So intambara zo ntizobura. Abo batutse Kofi turababariye cyane, mwarakoshe kubera ko Kofi umukozi w'Imana akiri muzima rubera ngeyo ntaba turamuramukije data Imana iguhumugisha. Ni umugabo mwiza ukunda Imana kandi uhakorera Imana neza, kuko hari igihe uzi ubona umuntu ukamusuzuguza. Wenda birashoboka ko uwo muntu wamututse yazabona wenda Kofi aciriritse ari mu buzima bubi asuzuguritse. N'imiryango hari igihe isuzugura abantu cyane bakamba nta buhamya bifiteho, bakagusuzugura bakakwereka ko ntacu umaze kubera nyine situation baba babona ibihe urimo. Ariko umunsi umwe igitondo kimwe ibihe bigahinduka, wa muntu wagututse akicuza. Rero muza mwirinda kuvuga ibintu mu gihe, kuko igihe kiza gihinduka n'ibintu bigahinduka. Uko uwo muntu wamututse ngo nimva usanga urwego Kofi ariho ubu nyine atumubona, kandi ni umugabo mwiza. Njewe nzi nageze mu wiwe mbona urugo rwiza, afite umuryango, afite umudamu, afite abana. Hari abandi bana benshi Kofi afasha cyane, ariko nyine uwo muntu wamututse turamubabariye. Ibyari mu gihe kuko igihe kitubikiye ibintu byinshi. Ndakubaza ndutira, uri umunyamasengesho ukorera muri ritime y'abaririmbyi, ariko kandi ubarizwa no mu bayumbe n'abanyamasengesho. Ubushize twabiganiriyeho n'aba Kofi twarabivuze, twaganiriye na Revera Kado tubivugaho. Ese ni iyihe nama utanga ubu nyine mu banyamasengesho ba kino gihe, ikintu wobabwira, ndetse n'abaririmbyi bandi bato baba bazamuka? Kuko abantu bari mu kuririmba yagera imbere ugasanga ataye isengesho kandi ari nkayo mazutu yacu. Niyo karibira. Ese ubundi muri mu kuba mwebwe mudafite karibira gute? Muri mu kugenda na imodoka zizokwama ugenda mazutu imodoka izihagarara. Ikintu warubajije cyo kuba ndi umuririmbyi ariko nkabambarizwa muri kariyeri, njewe sintabwo ndi umuhanzi. Antubaza bishira aho ngaho ngo nabahanzi. Shese ndi umuhanzi, njewe ndi umutaramye. Imana nyine yanyujijemo ikabona ari ngombwa ko igomba kumpa kuririmba cyane, kandi naririmba nkabona abantu ko baramererwa neza ikomeye, abantu ko baramererwa neza. Gusa hari abandi nabo bazamererwa nabi, kuko hari umugore wigeze kuvuga hano ko icompa ngo hazabona ikintu kinyica. Arahari kandi yapfuye, ni umuntu uhari twokozaho gucya mu mitwe y'intoki tukama tumurama. Ati icompa zobona ikitandutira, ati kabisa narakibuza ahubwo kibaye. Urumva rero ngo aranyanga kuri televiziyo tutarabona. Urumva rero bene ibyo bintu umuntu ntaco muhuriyeho, ntaco mwapfuye, ntimusangiye ikintu runaka, ntaco, ariko kumva ko kukubona gusubagaza imbere iwe uramubangamiye, ntaco bimumerera neza. Nibyo nari mvuze rero, nje ndi umuririmbyi ariko kandi utari umuhanzi. Sindi umuhanzi, nje umutara ndaho nyine. Hanyuma kubijanye n'abayumbe nanje ndiwe. Gusa abayumbe bagize ibibazo byinshi. Abantu bose basigaye bagira ngo kariyitirira umuyumbe. Yakora icyo akoze cyose ngo ni umuyumbe. Nako abayumbe hari character, hari imbuto, hari imiterere umuyumbe agomba kuba afite. Abantu rero bazaba bapfa kubona umuntu ukera ngo bamwigetse hariya ngo ubwo yanyereye gutya ngo babayumbe, uwo ntabwo ari we. Ikintu cya mbere kigomba kuranga umuntu w'umuyumbe ni ugusenga, kuko amasengesho aza guha ubwenge. Iyo wasenze uzugira ubwenge, kandi iyo uri muri public y'abantu ubwenge nibwo buza bukoriyanta bukakubwira ngo vuga gutya, kora gutya. Iyo rero udafite ubwenge witwa ngo uri umunyamasengesho, nibaza ayo masengesho yawe ari ayahe. Kuko umunyamasengesho agomba kurangwa no gusenga, yamara akagira ubwenge. Naho ndi mu kubona abandi ubu nyine, ariko sibo, ntabwo ntekereza ko atari abanyamasengesho. Abenshi bakeneye kugaragara, bakeneye kumenyekana. Nabonye abantu basigaye bavuga ngo nibabafotore akantu k'akavideo yakoze nyine mu ikanisa, yavuze ngo nibagakate. Turakubujije kugiraga ngo yamamare abantu babone ko ntabwo ari ibyo kameme. Hanyuma umunyamasengesho, kwanza umunyamasengesho abenshi tibaza bagaragara, tibaza bibonekeza cyane, baza banagutora ngo uvuge ukabona benshi tibabikeneye. Felix nawe ndamushuje, umukozi w'Imana Felix yaravuze ngo nawe ga numuko wacu witonde turamutahije imbarari intumwa y'Imana.
none hari aho nabonye yacuranga sente namubwiye teze basigaye kwisuka niba ari Kurumva? muhanga Felix yaravuze ngo abantu bakunda inshingano aho inshingano ntizibakunda bajya baza bahinga uzi ko hari umuntu uza ugwana intambara ngo araba pasiteri pasiteri cyane ngo jewe uko byogenda kose zoba pasiteri tuzi izo nshingano waba ushaka ntizigukunze zikeneye abataha bazishaka hanyuma rero kuba umuyumbe ikiyumbe nicyo kiza kigushaka wowe tuzi ugenda ushaka ngo ube umuyumbe ngo umenyekane iyo wasenze abantu baza bagukunda uzugira igikundiro ukagira ubwenge abantu bakagushaka kugeza aho umenyekana ariko iyo washatse kwimenyekanisha cyane uza uferinga cyane turababujije rero abantu niyo masengesho agomba kugira ibanga umuntu utagira ibanga wewe agacishwa bugufi umuntu utagira ibanga turakubujije nabwo umunyamasengesho buriya hari amabanga abanyamasengesho bagira atazwi n'abantu benshi n'impamvu bino bintu by'abayumbe byagiye bigira akajagari ni abantu baduseseyemo guhishwa batagira amabanga mwagira ngo muravuga gutya mwaganira iwe bya bindi mwaganira akamabishira abandi ibyo bintu umunyamasengesho agomba kwicisha bugufi ugaca bugufi hari ahantu tuza duhahira hano iwacu umugabo umwe ngo yaravuze ngo ntabwo nguye yohicara kandi njyewe nza mpaca hari abantu bigagaje ukamusanga ngo ntibuvugana n'abantu kuko aza aririmba ubwo arindutira ubwo ari guyereka ubwo uriga iki uvugana n'abantu abantu bose amahoro kandi kujya kuvugana n'abantu ntibizayimara amavuta birvana n'ibyo waba uvuga hari abantu bazi ngo none iyo wateye igipindi ukaganira n'abantu ngo amavuta ngo ari amashira bivana na topiki uriho cyane uvugana n'abantu usabane n'abantu mubane n'abaturanyi neza uganiriza abantu igikundiro cyawe kizagumaho nimba koko ari Imana yaguhamagaye ariko nimba warihamagaye uzakwepa abantu kandi nta mavuta azoba kuriho n'ubundi bintu byange bibi byose bipfe muce bugufi musenge mugire ubwenge nimara musabane n'abantu ugenda ubane n'abantu bose amahoro wa munyamasengesho we erekana ingeso zawe nziza mu bantu use neza ko kwiza niko ndutari nkunda kubivuga kuri no paruwase yacu kandi no paruwase ko ndabona ari nziza turakwitaho urabona iyi ni paruwase yabera Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nza ngukumbura ngo ku buryo nkumbura n'amarira yawe mu gitaramo iyi no paruwase yazigiye kabisa paruwase yazigiye ntifite ikibazo tuba dukunda gucishaho ubuhamya tukavuga imirimo y'Imana itangaza yakoze ushize Revera Kado yavuze akantu avuga ko yigeze kuja mu ivugabutumwa i Burundi agenda bavayo bazana igare bava i Burundi n'igare bashika i Kigali iwe na Ndamayize na Karekeye barahuruka none ejo bundi Imana imuheza imodoka isi ikiganiro kitaramara n'inzu z'akazamubwira atari Imana izayumva abantu nabwo reka tubashimire abantu bari mu kugirira neza abakozi b'Imana bari abantu bakoze kiriya kintu bagakorera Revera Kado kiriya kintu sinzi Imana hari umunsi izobatungura namwe ikabagirira neza gusa tubaye tubashimiye ntiyadutumye ngo dushimire abantu ariko kubera ko ari urugingo rumwe natwe urukundo rwacu tuba kandi umushumba Revera turamukundagira urukundo rwinshi cyane akagira n'ubwenge agacana bugufi hanyuma rero abantu bamukoreye iyo surprise ni ukuri ko Imana ibamugisha kandi natwe twarabakunze nubwo tutabazi ariko turabakunze cyane kuko mwamukoreye ikintu icyo mwabibye muzagisarura cyane avuga ayo mateka no twese tugenda tuvuga amateka arambwira ngo umunsi wa mbere yagiye mu ndege ngo ni Mbonyi wayimuriye nawe Yesu amugirire neza Israel Mbonyi tugenda tuvuga twese amateka nkunda kubivuga nje kababwira ngo nigeze kugeza ubuzima bwaho mburi igiceri cya 20 bob kwibaza ngo se ndarigiki ndanywiki kandi umuhamagaro wanje nayo nkukora ukomeza kandi ukabona umeze neza murimo neza ahubwo ni naho umuntu aba ari mu mbaraga cyane bizo nayingize kukubaza kuko ndakuzi wewe uri umunyamuhamagaro umugabo ni umunyamuhamagaro hakaza intambara ni ryari mwagize ikintu gikomeye mu buzima mwibaza ngo se biragenda gute ubuzima bw'umuhamagaro uzi ko uzuhura n'intambara kenshi kandi ari bwo uhagaze neza cyane mu masengesho wisuzuma ukabona kabisa ibintu nta kibazo ufite nagize gute ariko wareba ubuzima ukabona kwishura inzu ni ukubiricuye kubiricuye ndetse bakaza kuyifunga
bageze badadira buri munsi. waratubwiye ejo bundi ngo barayifunze ndetse bafunga n'iya mama wawe cyane. ntiwumva umuntu ari mu masengesho yayandi y'imbaraga abana ukagera ahantu ukibaza se ukunda umukozi w'Imana kandi abantu hanze ibo bakabona uri igitangaza uri indashikirwa bikomeye. ariko kandi ubuzima twagiye tunyuramo twanyuze ndibaza ko kuva twakora ubukwe 2015 tugiye kumara imyaka 10 dukoze ubukwe ejo bundi tuzayikwiza mu kwezi kw'Icyenda. Twatangiriye mu nzu unza nibuka igihe dukoze ubukwe twabaye mu nzu itari nini cyane y'ibyumba 2 tuyivamo tuja mu yindi ariko ubuzima bugoye ariko kugeza ubu nyine intambwe tugezeho ntiremereye cyane ariko irashimishije bivanye n'aho twari turi. Imana yakoze ibintu byiza. Intambara zo zirahaba. Uzi ko hari igihe uzura n'intambara abantu bakakurundaho amagambo ukamuvuga ngo sinzosubira ngiye kureka sinzosubira kuja sinzoza ndirimba iyo ngira n'Imana ngo no mwikanisa ati bakaza bambwira ngo ndirimba iyo bandika ariko kandi kubera ko ari umuhamagaro kandi Imana yawudushizemo nizigende dutsindiriza ntambara. Niyo mpamvu tukubwira nawe ufite ibibazo wihangana igitondo kizarasa ubona umuco w'Imana kizagera. Hari igihe kimwe nigeze kubona hazaba n'igihe kimwe kigera agatutu kakabura kandi wawigisha kabwo satani yamaca mu bagutumiye ntibagutumire intambara zikamaze ukibaza umukozi w'Imana cyangwa ibyo bihe nabyo birahaba kandi abantu rero bakaguma bakibaza se byagenze gute uriya muntu ko atakimuviye kandi wowe mu buryo bwawe uhagaze neza ariko kubera igihe nyine biza biba umuntu ashobora kukwangisha umuntu akakubwira ejo bundi wavuze ikintu ngo hari abantu hari abakozi b'Imana baza bahuza kuri afishe bakanga ngo ntibakora oya sinokorana nagwire umuntu akamacengera mu muntu uko abwiye wenda ko umuntu waza ubatumira akamunyicamo akamukwicamo kandi naratangaye burya kwica umuntu si ukumwica ngo bamufate imbugito umusogote uzi ko umuntu yopfa muri wowe kandi ahari ushobora guhura n'umuntu uzareba umuntu wese bakubwiye nabi utazi muza muhura ucyo nturebe face yiwe ukamureba ya magambo gusa bakubwiye namba ari mabi ukamubona ni mubi kabisa mutoranavugana ntaco muhuriye ariko nimba baramukubwiye neza muza muhura gutya tubona ububi bwiwe ukamubona byiza gusa bakubwiye. Rero abantu muvuga abantu uzuvuga umuntu neza sawiga kuvuga undi neza nubona opportunity yo kuvuga abantu muvuge neza wicare uhishe weakness ziwe uvuga imbaraga ziwe. Ese nduti ndakubaza ikibazo kuva watangira uno murimo kugeza hari umuntu wari waza kwicaza ngo akubwire ngo uvemo umwe cyangwa babiri cyangwa batatu cyangwa bane baza bambwira atari ko umugore ugira discipline uzusiga abana ukamara ibyumweru bibiri uri kandi none nkatangazwa n'ukuntu nzamara wenda ibyo mvuye i Burundi nari maze ibyumweru hafi 3 ukwezi kwari kurenga mwivuga butumwa abo bantu bose tukabana hano mu muhanda nta muntu n'umwe uravuga ati yewe ndutiraga yaragiye n'umugabo reka tugere mu nzu tube nk'abaheza abana ikiro cy'isukari baboneka guhamagara bakubwira ati mvuye mu wawe koze ikintu abantu uko rurakinga babiri mwaragiye ariko ibintu tibihagaze neza ariko umuntu akamagukurikiza amagambo gusa ariko mwarasaze ibyo ni ibiki mubana muza musiga abana ngo mwagiye mwivuga butumwa kandi imbaraga ziva mu ivuga butumwa twozibabwira ngo muzimenye mwebwe mutaza mujaye zaziharura ibiti. Felix yaratubwiye ngo iyo muntu yahagurutse ngo kaja mu ivuga butumwa ngo biza bikurishano mu rugo ishano rigasohoka rikava mu nzu iyo wagiye mu ivuga butumwa hanyuma rero abaza baza kuduca intege nti baba bakibishoboye nkanje bogerageza ku bandi ariko kuri nje banajidanganya banajidanganya no baho ndaje mu ivuga butumwa ngahumeka se niko guhumeka kwawe nibwo buzima kakujye kumugwayi iyo batamuteye serumu nyine tazaga ngako rero abantu baza kuduca intege bonti bobura ni benshi gusa twarabananiye kimenye n'ikimenyetso nuko turi muguma tukagenda kandi badutangiye kera ariko batagaho yaravuze ngo icutishe wagombaga kwica
ngo ico kizokwica umunyabwenge nawe turamuramukisha karaza hano umukozi w'Imana karaza hano muri kino cyumweru tuzaba turi kumwe Gidura ndamukunda cyane azamera neza azavuga ibintu bimwe ngo hari aho yageze imbarara ngo avuga ibintu umupasiteri aravuga ngo ntagaho aravuze ngo ariko ngo n'ubwenge bari bafite burashize Tagawa Noah umukozi w'Imana bababwira ubwenge ngo nubwo bari bafite ngo burashize yego ariko agira utuntu twiza kabisa iryo jambo icyo narayiso wagombaga kwica utishe ngo ico kizokwica cyane ni ukuvuga ngo ubonye sitani ukamubebera uzumushekerera ariko iwe yamara pa akakwica azogukorera igitangaza yego uzende ute uzubona ugiye hanze woje nko mu kihe gihugu muri Amerika cyane wo pagasa oya sinovuga ngo sinopagasa Amerika ikunda abapagasa wowe uzoja Australia Australia ngo nimba uhugusa ugatonora gutya tayandi makora abana bakabaho ibintu by'imizigo aya sinzi impamvu je nkunda Amerika abantu bari muri Amerika turabashubuje nukuri njewe wagera mu injiri gusa kunda muri Amerika byo gupfa ningerayo nzapagasa ariko kandi nzona komeza umurimo w'Imana aho muri Amerika natwe tuzohagera ariko njewe neza ni Australia ikibazo baba baravuze ngo uzoje hanze ngo uzubwira umuzungu tora Imana wa muzungu ko ndabona bizogorana ikahwa abazungu kafe ngo bakunda kafe baramwoye gusa abazungu baramwoye wahenzoza musanga ku ikafe mubwire ngo tora Imana reka ikafe shira kafe hasi niko bizogenda rero usanga icongereza cyo kubivuga nabyo ni Imana zimangira ngo icongereza ejo nti wakivuzeho gike yari nko kuvuga mu cyongereza ngo shirika waza no era put kawa uhera oye bigize okunda ariko Yesu azodushoboza cyane yatubwiye ko tuzoja mu ndimi kwisi kandi tuzobwiriza ubutumwa bwiza habe n'abashinwa no gushika ukamubwira ngo shongo tora Imana nta yandi makuru kuko Imana izomenya uko itugeza izomenya igishinwa cyo niko kuvuga kuri ruga zovuga kuri ruga bumve ariko tuzokwirakwiza ubutumwa mutwitegure ko turaza iyo nandutira ko turaza tuzotembera Imana yarabyemeye ni twebwe se twagumiwe ejo bundi narebye umunsi nanjye njya mu ndege bwa mbere narinze nshika ntaricara kaza ngira ngo ndashigura Kadejo ndi yaratubwiye ngo yayigiyemo ngo ashika yikora ngo arayibwira ngo akuze iminsi nari ngushatse nashitse naje ndaricara hanyuma ejo bundi ntangazwe n'ukuntu tugiye i Burundi na Felix twari mu ndege ndebe ukuntu abantu bazavuga ngo bagiye mu ndege bagiye mu vuga butumwa abandi bakama ngo indege ngo zazijamwe ngo abacuruzi ngo indaya ngo kuco ni ikintu cyo gushima ngo bagiye mu ndege twebwe impamvu tuza tugishima nuko Imana yakitubwiye yarakivuze iravuga ngo muzoza mwicara mu ndege mugende muje mu butumwa kandi nta kindi cyubahiro nabonye ku isi ni fieri giza ko kwicara mu ndege udafite ibiheko utagiye mu zindi za gahunda utegerejwe n'abantu uzanye ubutumwa bw'Imana turashoje iki kiganiro tugihagarikiye rekera ni ukuvuga ngo indege zankunda kubibabwira umugore w'umunyarwanda dutaramye kuri Kanyarira turahudumiye aguta mu mugongo araririmba ngo uhindura ibyanze guhinduka yama nkubita ku mugongo arambwira ngo umva umunyenga ibyima twari mubwira gute navuga ngo ko ndawumva ni ukuvuga ngo iby'Imana izo tuza tugenda gahunda zose program arambwira ngo uzozenguruka isi uzoza uca hasi uce mu mazi uce hejuru wawe uzenguruka isi wavuga ubutumwa kandi bidaturutse kuri wowe bitangajwe ni ukuvuga ngo uzikiza kibababaza so tugenda ku ndege atari twe twazishuye kandi atari boga nawe atari naboga bazishuye bakabona ukuntu bari abantu batwizeye bakariha indege ukiraho umugabo umwe ngo yaravuze ngo ariko ngukundutira bazamamutumira gusa ngundutira utagira indirimbo ngugira gace ngo ako gace akaba ariko bategera indege none natamavutaga none nawe iyo ufite indende ari ati kabisa agace ntikota umuntu azi mumureke agace kaharibishije abantu icyo mbabwiye cyo indege impamvu tuba tuzishima
ziza zijamo abo bantu nyine bose muza muvuga none ni gute nyine abasambanyi woza bazitega twebwe ntituzijemo tugiye kuvuga ubutumwa ico tugihagarikiya ikiganiro kirashize mwakoze kutwakira mwakoze no kuduha umwanya ni ukuri ni intumwa itaratumwe n'abantu bya Yesu biracyari ku murongo hagarara neza yapiga hodi kwanga umugeni yafika ibyo dukora byose Kristo karaza dushimiye umuvandimwe wacu Imana muheze umugisha ubutumwa bukomeje kwamamara Amen. Shalom. Shalom.